Iho mahem konglong khat khati checking po salong rai kom sai khiari deng ka chingnang po. Longri kri hini sar habe amai atum ningkan isek amai pi ke paman pon. Wolongkoma ji chegar to hichi along KB TVS showroom Amin branch Kangpu pon. Iho mahem konglong khat khati checking po salong rai kom sai khiari deng ka chingnang po. Lason si niphai si busi ka chiklo khat khati police station ke parlo khat khati check po salong naka checking do bom hot iho matrak Manipur pen Guwahati Jorobad an ke damji pupen checking bom hot segun abeng beng trokeb long pon loklo. Labang so segun ador market along jor la pen lak phokep an baklong ji pusi Abirta tok bom hot nang pachini don. Lapen kachingnang check truck bearing number UP65HT3537 pusi pangthek pon. Lapen labang so gari pen kachingnang dun bang hinya bang puamen laki Satis Sukla SO Dines Sukla arong UP lapen Aksai Chohan arong laki Hojai district Assam pusi nang pachini do. Bokajan penili tuma pherangke Muhiram Tero nang kilo Abirta news report public TV Karbi Anglong. Longri kri hini sar habe amai atum ningkan isek amai pi ke paman pon. Lason si Hamren constituency ke parlo telehor pathu aklamalong aruni phai thongke brai si pen busik tarik si an longri krehini sar habe amai ningkan isek amai pi paman ponno bangso mai along aluhi sarpo penang kachitong don Karbi richo ake hai longsing ronghang pha pangjang aluhi ake hai rupsing teron MLA lapen ke chinthong konglin dok amri konglin dok sar langtu terang hima sar lapen ke kachopha aluhi laki maiphu Karbi ser hong thom amai maiphu Karbi korpho amai maiphu Karbi honghari amai maiphi Karbi honghari soarlo amai maiphi sikopi basapi asong maiphu Karbi Anglong rongasar amai maiphu Karbi rongasar amai maiphu Karbi kurusar amai maiphu Sarkari gaon bora lapenke kaprek man kidwatum sitami maya long chitong dun si mayardi pidunlo. Lapenke bangso along rikre hini sar habe mai ningkan isegamai pi ke donang kok lake habe rongasar longriya saratum kosonson ke klem kedam nangji ma apu taksi chethan chimom pon pusi mai phua hin pen nang pachini don. Dongkam kam pe nilituma pherangke rangsina kathar nang kilo Abirta news report public TV Karbi Anglong. Along Pini kejutan ni loh, abang Pini itu Karbi ricu pen alang ni long, kacarap don ketika tinggal dulu Karbi sarong thoma mai presiden dulu kapre kasong atum dana ni tong don, asal mai long pakai Karbi long rikre ini sarbe amai pen Karbi itu marunom arakom alam luna temu kecu jo nombo kado mesen pen so kecu keklem pon tek tu pan anu se keme pon tu ban selang tum ne long rikacari abang pu atum anang bong cetong selang tum kung sa mai pedo pon lo taso ke do bangke da bangke mesen na seang tek lo pen long rikre sarbe amai ke akim ya lam mali la bangka prang apor ankan do open se so asong nang do lo tege dam tangan ta lang tum taso song do thip pe pang tang pon tu tek poke lang tum na choro lo mon ke bang tuji ke klem phoni ke dam phoni ya bang tab mai ka bir cho kai tan lo dam tang tarik kre ni rong rak long Karbi Anglong Thomas Council Dr. Tuliram Ronghang ka dam
lang tum kipidun alam athe dan lang li ke bangke ta so ne kanang bong si klem pon po je lang di he lo isia bangke hamre long man alang tum phan alang tum pon ko lo kar bisarong thoma mai office phan long le farman cheri hini do ta so long le bang ta ke dam tangan government pen lo me element people lang li masi chichak lo basi em lo mp lo omosing so ma chichak lo jo phoni pho angbong masih langsung order ke soceng konsensi hesing rong parpansin tim pejir po kita apor bang jo phoni pho pelo prabing pen mo lang ri than lo non lang li di pudang lo bete so order ta long po adun to bang ke hamren long mat office ham kim nai ji apen pinpo atum richo pen dang lo ke du thak ham kim nai ta so bata pinpo house le punon ba richo restaurant le punon data kim pa do pon po la halam te lang ke klem pon ke dam pon alam te pedang lang ta chichak polo ke klem pon ja phan da se lang tum ta long ri ken sar bia mai pendang lok sarong thomolongan Karbi angkang long gitu taso nem rakom do take long ri ke sar bia mai pendang lok chen thong rongbong amri rongbong apela pun thu himakanti adun tu bangke bhoi meri dolang so cheng thanta dolang la pangrung peta Karbi tum isi administrator iti do da ri chodo ta ke chong bong ta ke chu jona bong pe ke gala na ponja bangke ri chodo taso ri cho pensip pe long lana pon pok ke ken gra ma pan mesen ke Karbi tum ke do ajutang jobat alam temukan pangtang ponji da so administrator bangke pangtang ponji pangke longriang bong la so kacari pon habib atum do pinpo tum do thalang adun bagada kacari pon ke burtimen wasapu mutiar hai dolang la hai tum kacang ma ting sai do pen rong asar tum dolang la hai chabe pansi longriang bong paklar ponja pansi tum ka bori pon tum do lo so alam the puthak lang tum ke damtang atumi pen pini andak do pot anak to churu piglo tapansi non bangke tum chini je Karbi long tormos council ke long ita lahai aja kong men ke do opposition tu te sek siru te ke long i kapre khai tum ta do yu mane ta Karbi tung bong ke richo do ke thido lam lun temu do jutang do ba do pendeng sompo do chokli mo position tu mata sek se dol na pi sek su do la so ja kong pen do de pusi autonomous step ta ja kong na people ase non bang ke autonomous ke hang ke bon procession tang ho hele ke ap tang ho bune chu piti mu chu boykot bo le no ke la jutang jo ba ka chupang tang pen ahok pet ajutang ke klang pon sarkar ka atung ka mata jak ajutang amse ka klang pon ja ko masih autonomous ta long ipo ase sai to masih Karbi ri chu hoda chuningri lo churu lo la so lang lai lam the akam ajam nang di kapang ri apang dot pon the ka pot ke an se lang di ja kong an se pang ta mata la pen long riang bong ade peneng som pot ching thang je ke theng ni an se ja kong pe the pon ye phan ni le mata arna mano ni chordong chini lam the tapan chini kang cholo nar jula kayak pergi rekam yang terang metang putak pula bang mau itu ada betul kan alang pakai keng lompok alang saya cok juga alang pakai keng nangkop ya di cu nasi toko mak koson di cu toko mak kali ji tong te aku tahu sini pola ke pasti pun tu lompok pola bang dari cu dobe ke posisi di cu kayak Karbi cu pinak lo lah itu musik asik dulu ini dak dari silo ini dak telur aklam lo dak long rikri ini sahabi amai pen petri ponsi tumi pen lo ini anje kakung saya punya ramai pilo tapi so alang kemarin si curu terang lo alang tum besar kidar ni merakom longri lompat kuno alang tum heno hem kuno tapi alang tum terang lo ini so amai pilo tek fakir tapi aku emlek kasih tahu lo ini tum dak damtang tarik krisi krihini pen itu dak rong rak ano itu dak Karbi long tumas konsil stamil itu main siam pendang lo MP pada hang lo kasi lang tung wang pen sini tung dak memundam stabil lo itu dak sarong thomat itu dak long rikini sarabi amai kasu asahem itu dak len development pendang lo dak hem tun stamil dak misen pendang kimpeni bisi tung dak memundam lo la pen su tung dak stamil lang tung tumas konsil tung siam stamil itu bisi hon stamil lang di stamil caktang lo la pen MP stamil caktang lo development ke prabjin pen dan people pusik kalau lah sini tu, non kedam tang stamina non nini thomlo tum damji, alang pen cingkilong lo, desi nang thomun pusipu, desi dabang itu ningrong alam, element longpo, lah pen hem stamina nisen pen hem longpo itu, desi ini amai saya tum tak than dengan lo bang. Karbi Anglong, Karbi la news mate lamdun pacithang abang pu bang pi tum nili tum rona chitong dun ko apang sini ni hinten dong pe dong. Alam the nili tum Pini lori krini sar bemai amai pi gidonang ko alam the ke nili tum habe tum ro asar disobasa phrang ke
diuri hemai nilitum ke klem ke dam amu chithan chupare lapen ke ilitum Karbi khai tumta nahok dunun ilitumaron ilitum ajutang abisar kidara bangke chiteni ne dedanji asona phansi nilitum Pini bang solong rikrini sar bia mai hinten ilitum chithan chimum ponlo nasinon ephang abang ke klem naing ke dam naing abang kala pulo owe kimia tum abang ta lahai abisar lahai aron keson makachiro naing keson makachibak naing lahai abang ke nang litum ta nang chardi dunanji nasi nilitum ta laso al amai along pen mate laso alamari hing along pen nang pachini tulo kardong apa nang litum bilandak bang phua mai long ke pipi to kadowe parangke bitung no karnom tilo niltum kache praya bangke isi bangke number 1 bangke niltum kache praya bangke Karbi atum hako pendai litum ke chorki ji phiasu penil tum amin do ituma dhorom ke honghari usi honghari phanga ron barim pulongle lase aron barim ke bangski lase litum ke Pini pen bangke honghari ame usi punang ko honghari chingruma ame usi punang ko lase aron barim ame pulongle lo si Pini ame penil tum cheprai ponlo la penil tum ako inding isi cheprai pon thedunga bangke la henlo la ilitum la Karbi Anglong 6 schedule mare la chokri ji phidu amen pene kapre katum la jitu doktor puri punjat punanil tuma kota pen kapohe bangke nil tuma hin pen kortik si la somai pen surprise kon thil kona putha khan pachini ma nil tum mafla jitu ladon lijing thangbang bang lage romar polo sipong la pohulo la penso arlo thong pinai ke hala pisar pia kya mafla sipinang po pen la jitu la so pohu bang chipung long le kachi pung bele ka kelok do lage pohu polo lage sipong lo lage romar lo so ko thak dam polo ante long le lo polo hai lage ramasa ele tum methanga Karbi pohu do mati la son besar ba no ben jong si arak mon marwak det bangke nil tum bangke insai lo la mana lagi thi mana rak nang ni polo hai te KSC kopini tum bang la tung ke use pon ata men ke puno dak lo answer Okay, si alhamdulillah. Nama kami kena pangdak dan lumat tu. High Court pen pangdak dan lo je joki tu piu asu kami puluh nanti lagi sisi dulu lang makai parlu lang dulu tu maksud. Ini dak. answer Wolongkoma ji chegar to hichi along KB TVS showroom amin branch kangpu pon lason si kedam tang surihini ra crystal cap asing kan pen bahuni adorso mate chegar to hichi along KB TVS showroom sub branch nang pang ni pon lo labang so pen a jok ke ong dong asaya mu an ke head branch harok hat an chedam nang kok titi an parta servicing a phan sitami haladak an cheponang kok titi Bonsitami non pen ke TVS company pen Wolongkoma ji along main branch ki bi ponajo gari ke bek la pen ke nam aning ke hang atum ahem thikop adung along matsi ajada sai sitami chunpon lapo lason si TVS genuine expert pen chenglok ladak amat pen si finance servicing anparta vehicle exchange asai sitami dengphon onlo kusi KB TVS showroom Wolongkoma ji chegar tualong klembang phu frison terang pen ningje pon halapu KB TVS showroom ahem phu G2 bora pen sitami Wolongkoma ji chegar tualong main branch kapang ni pon long aputhak ningkarong chipaklang pon anparta owe kimia tumaphan borenga barsai hin sitami penang an pipon long no lapen ladak Wolongkoma ji along sitami lokelari so ejang atuma phansi pekpon lo lapen pekpon bom lang kuta pachini pon no jong sinang litum sitami kachini ji kangtong mate karjujia sondolang pulotang te la aber ki pipona number 6016862777 70023777056 70866888018 9859185752 along Homri Dam Ignon
News Report Public TV Karbi Anglong. Long la TVS a branch mate a franchise na bicheng komento aning kan pen oni ke 2021 prang 2019 la main branch ke haruha sido tapi 2021 pen bang bom plus branch ke kan bilo ini ya tu ni yang ni 31st 2025 lah lahan bang ke sub branch lah non company pen non pini pen ke 1 June ke company ke authorized dealer nang pilo sini ni tu mada akhir ke damik nang nila adung arai da dolonon ke adun bang la ke check out tu mate bahani adorso khang ke ni tu di tu damik nai nam haruhat hozai dongka longka don bang ke jote pen ni tu da Tangte la puzla bang so branch nang biet pen ku BPF facility long konjira tu ma public tu facilities dang la pegla finance facilities ta lok pon easy la pen low down payment along pon easy la pen parts la pen genuine spare and parts ta long pon easy la pen servicing ta long pon easy service center alam tai pudan bilang sub dealer lang masih nambang ke long panik po genuine spare and parts long panik po nang humlik tame tangte la aprang abana TVS scooty no bike no ha parts anta genuine long la pomal dang masih genuine long eji la pen exchange of part ado nalitum gari abandu pistame exchange ipotela ta facilities do la pen low down payment aphan PPA sai hormu asona mung nang chi low down payment bang kadang documents bang lah Aadhaar card, PAN card, apa bank passbook donang po. tangte la dakang kucing chegar tu mate bahoni ador solong la so branch nakang kucing hot manager ke chopon mate ke do bangke komadone No. ke dak kiam kam kucing hot Kang kucing bangke lah bangke manik rong pisi dui ke prang sabran su manager lo so all in all la same dan. tangte non ke Non bangke manager bangke Sabran Kumarsa pu tu nang zong ding lah Sabran Sultan lah tapi ni kan ke lalu nang libang piat ni bang non nama ke arpu bangke salesman lah nang limen kan ke finance itu ko pesi na kaiglo nang limen bang limen bang ke price one terang nang li hem nang li gedo orong ni gedo ke dak bat chegar tu bahania dorso masih Cipur eksedel penting arong pikan lo prang sabran customer tu bang po servicing facility survey po gari ke endet po ke servicing dalam ke haruga damnang kok di bahad difu kali tipu son dokok di masalah tu sabab katora dokok di masih jedam jui di dia nang li komento ning kan masih la bang so dim long ki join dun lo ni dak ke join ke 2022 sabran do bom press ke join lo kaso prang ba inu do hala si manik rong pipu la bang hand del bom lah kala benisi vacant post do masih ni han kunang lo lah so vacant post do nama sabran lah masih interested do ma pote vacant lah itu masih bang ke ciklo jon long nang li do jon dun ciklo jon long kum ka nagri nang lo si ciklo jon hala so sabran kom hai ada kep ke abad hai grip ho lan ke non bang bom lo par ke chu ciklo den tame koi rapo an de sales dam non bang ke ladap check out tu long main dealer bang long long mate di la seja Karbi Anglong ara fan kupilo nang li mane message ki pikan tong kala ni message ro mapu tu la pulo ke usga cek nih message ki pikan tong message ke pigang tung bang la pu hello Karbi Anglong rat tumhan nona bang ke hane thang le to ini message ke pigang tu ke la pu hello Karbi Anglong rat han none khelo damik nang ne lo nili tum kolong kamaji mata doiglo chegar tu mate bahonia dorso dak nang humri iglo te long ipo nang litum tudia sagari ke exchange apanta facilities do apen low down payment apanta long igi nang tum finance nata pibom
প্ৰথমত আপোনাৰ পৰিচয় আৰু লগতে কেবি টিভিএছ কোনটো চনৰ পৰা স্থাপন কৰিছে এইটো কৈ দিয়কচোন। মোৰ নাম জিতু বৰা, মই অভাৰঅল ইনচাৰ্জ কেবি মটৰ্ছৰ। আমি কেবি মটৰ্ছ হাওৰাঘাটত মেইন ব্ৰাঞ্চ হিচাপে 2019ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি 2021ত আমি ইয়াত চাব ব্ৰাঞ্চ হিচাপে বকলিয়াত বাহনী আদৰ্শত আমি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া কোম্পেনীয়ে ক'লে যে আমি ইয়াত ফুল ফ্লেজ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি লাষ্ট ইয়েৰ অক্টোবৰৰ পৰা আমি এই শ্ব'ৰুমটোৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰি এই জাষ্ট আজিৰ পৰা ফৰ্মেলি ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে আৰু টু হুইলাৰ কিনিবৰ কাৰণে স্কুটি বা বাইক দূৰলৈ যাব নালাগে। আগতে দূৰলৈ যাব লাগিছিল, এতিয়া যাব নালাগে। আপোনালোকে সকলোবোৰ বাইক বা স্কুটি ইয়াতেই কিনিব পাৰিব। ছেকেণ্ডলি আপোনালোকে কোম্পেনীৰ জেনুইন পাৰ্টছ, যোনবিলাক পাৰ্টছ আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা কিনিব লগা নহয়, ইয়াতেই আপুনি পাৰ্টছ পাব, লগতে আপোনালোকে ছাৰ্ভিচিঙো পাব। আৰু আপোনালোকে কোম্পেনীৰ সকলোবোৰ সুবিধা, যেনেকৈ অফাৰ্ছ আহি থাকে, কোম্পেনীৰ ফাইনেন্স ফেচিলিটি আহি থাকে, কোম্পেনীৰ ল' ডাউন পে'মেণ্ট স্কিম আহি থাকে, এই সকলোবোৰ এতিয়া আমাৰ এই বকলীয়া ৰাইজে পাব পাৰিব। তেনেহ'লে পুৰণা টিভিএছ ডেফিনেটলি ইভেন আপোনালোকে এতিয়াতো BS6 হৈ গ'ল, আগতে BS4ৰ পাৰ্টছো পাব পাৰিব। জাষ্ট অলপ সময় লাগিব পাৰে। আমি তেওঁলোকক, যাৰ পুৰণা গাড়ী আছে, ইভেন BS4ৰ গাড়ীও আমি পাৰ্টছ এভেইলেবল কৰি দিম। এক্সচেঞ্জৰ সুবিধা আছে আমাৰ। এক্সচেঞ্জৰ অফাৰ আপোনালোকৰ থাকিব। আমাৰ এক্সচেঞ্জ ইয়াত আমাৰ ফাইনেন্স কোম্পেনী যোনবোৰ আছে, ইয়াত আপোনাৰ ফাইনেন্স কোম্পেনী আছে, ভালেমানকেইটা ফাইনেন্স কোম্পেনী আহিব এতিয়ালৈ। তেওঁলোকে আপোনালোকক এক্সচেঞ্জ অফাৰ দিব। আৰু টিভিএছৰ নিজৰ ফাইনেন্স কোম্পেনী আছে, তেওঁলোকে এক্সচেঞ্জ অফাৰ দিব। গতিকে আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ অফাৰত আপোনালোকে কিছুমান ছিজনেবল বহুত ভাল ভাল স্কিমো থাকে, সেইবোৰো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ছাৰ্ভিচিঙৰ কিবা সুবিধা? ছাৰ্ভিচিঙৰ এতিয়া আগতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ নিয়াৰ বাই আগতে হাওৰাঘাট যাব লাগে ছাৰ্ভিচিং কৰিবৰ কাৰণে টিভিএছৰ, কিন্তু এতিয়া আৰু যাব নালাগে। ইয়াত ছাৰ্ভিচিঙৰ গোটেইখিনি সুবিধা আৰু ফেচিলিটিজ ইয়াত এভেইলেবল আছে। ইন ফিউচাৰ আপোনালোকৰ এই ব্ৰাঞ্চটো বেলেগ ঠাইলৈ চিফ্ট কৰিবলৈ কিবা আছে? আমি এতিয়ালৈকে তেনেকৈ ভবা নাই। কোম্পেনীয়ে যেতিয়া কয়, যেনেকৈ আমি হাওৰাঘাটত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া বকলিয়াত আমাৰ কাৰণে তেনেকৈ সুবিধা নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া কোম্পেনীয়ে লাহেকৈ এই 3-4 বছৰত ফিল কৰিলে যে এতিয়া বকলিয়াটো কৰিব লাগে, চ' তেওঁলোকে আমাক প্ৰপ'জেল দিলে আৰু আমি একচেপ্ট কৰি পালে কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু যদি আগলৈ যদি কোম্পেনীয়ে কয় যে ক'ৰবাত আৰু আমি কৰিব পৰা জেগা বা সুবিধা দিয়ে, তো ডেফিনেটলি আমি কৰিম। এইটো যেতিয়াৰ পৰা আপুনি কেবি টিভিএছ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব যাওঁ, যেনেকৈ প্ৰথমতে আমি হাওৰাঘাটত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি হাওৰাঘাটত এতিয়া আমাৰ কেবি টিভিএছৰ আৰু কোম্পেনীৰ টোটেল এমপ্লয়ী নিয়াৰ এবাউট 25ৰ পৰা 30জন কাম কৰি আছে। গতিকে সেইখিনি এমপ্লয়মেণ্ট আমি জেনেৰেট কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু ঠিক সেইদৰে বকলীয়াতো আহিব লগা দিনত আমি আশা কৰোঁ 25-30 জনৰ আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰিম। আৰু এই সকলোবোৰ লোকেল ল'ৰাই হ'ব, আমাৰ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা নহয়। আমি লোকেল মানুহক আমি প্ৰমোট কৰোঁ, তেওঁলোকক সুবিধা দিওঁ। গতিকে ইয়াৰ বকলীয়াৰে বা ওচৰে পাঁজৰে লোকেল ল'ৰাই ডেফিনেটলি এই সুবিধাখিনি পাব। মাহত বিক্ৰীটা কেনেকুৱা চিষ্টেম হৈ আছে বৰ্তমান? এতিয়া চেল বকলীয়াত তেনেকৈ মানে ইয়াত বকলীয়াৰ পৰা যিখিনি আমাৰ হাওৰাঘাটৰ পৰাই হৈ আছিলে, গতিকে আমি আশা কৰোঁ ইয়াত ডেফিনেটলি এই ছাৰ্ভিচ আৰু চেলছৰ বেনিফিটখিনি দিয়াৰ বাবে চেল আমাৰ ডেফিনেটলি বাঢ়িব। বৰ্তমান ইয়াত এতিয়া আমি কৰ্মচাৰী আমাৰ টিভিএছৰ ফালে মানে কেবি মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা 7জন কৰ্মচাৰী আছে, আৰু আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা 2জন আছে, এতিয়া 9জন। কিন্তু আহিব লগা 2-3 মাহত এই নাম্বাৰছ গৈ 15জনৰ পৰা 18জন হ'বগৈ।